U subotu, 16. aprila, održat će se humanitarni koncert za našu sugrađanku, Natašu Nedić, koji će biti na Platou Zelezničke Stanice, Sremska Mitrovica. Organizator ovog događaja je Dragoslav Janković. Dođite da se družimo i pomognemo Nataši da pobedi. Za Natašin osmeh gostovaće sledeći bendovi i izvođači: Swan, Amor, ili ti mnogi drugi specijalni gosti. Dođite i uživajte u dobroj muzici. Vidimo se u što većem broju. Don't think in a while.